A long time ago. How many years you in the jail? How's your life in the jail? Happy or sad? Sometimes happy, sometimes sad. But that's life. I love you so. Bak. Pepeso na tagi di pagbagadan ako. Makadiabetic ati ko. Diabetic? Siguro masubraan da. Di da dumangamin kay isla danon mo pamayandan. Siguro no ko lang, sakto-sakto lang. Sa bagay, siyak. Manual lang agkastaw. Yung makapasidik nga tata. So nga tamtama ka pa subling kanyak. Okay sa mo kay diabetic din bagam. Diabetic. Kisuma lang pa sa daya na. Daya. Maglakit din ta may tinit na Andres. Makabilag da tirik dan kin makaparipiray na. Hey mga Jo! How are you too? I'm fine, thank you. Oh! Long time no look. You have no change. You look like a horse. And your skin is so soft. So soft sa bunganay. A long time ago. How many years you in the jail? You finish your stats case? What a touchy case do you say? Red horse case, like your face. So many case. 1 case? 2 case? 3 case? Do you want more? Open showcase. How's your life in the jail? Happy or sad? Sometimes happy, sometimes sad. But that's life. Everything exchange. So you have a lot of exchange? Perfect. You want sample? Sure. Here my exchange. 1, 2, 3. Exchange. You many have exchange. May give me one? Oh, what a nice exchange. But your pens is not exchange. Exactly, brother. What your case on Atachi case? Why on your jail? Because I'm hit and run. He's correct, Andres. Because horse is faster, no braking. How many horsepower do you have? 100? 200? 300? You're wrong, brother. My maximum is 1,000 kilometers per hour, minute, days. Brother, he's so very fast. Like a Mustang. And like a Lamborghini. Yeah. No, you're wrong, brother. Because I'm a Ferrari. Very fast. Pas kay pagbagam. Pasik tarupam lay. Lulok mo na kamay. Naging English ka, sumumpit ka lang. Naibusan kami tuloy ito English. Ginukano kalatan. Win man, naibusan ng Englishin. Kakaiso ng English ko, naiwar ko pa eh. Tistingan kayo lang mo. No kaya yaw, di kayo malagay makasapar. Naikulong ka lang, pa-English ka. Pa sino ka doon may kulungan? Amerikanaw, Afrikanaw, Meksikanaw, Pipulanaw, Ilocano mo lang. Nagado nga ibagam, malipay, Indiano. Ang kita man na isong nagadubaryak. Bumbumbaya ko. Nya, kayo umutang. Nagkapo nga umutang kami kanyam. Damo kwarta may. Baka barayam, nagkapo pa di kulungan. Natural. Exchange ka ron. Dahil lang mutalang mo yan, Dries. Sika ba kayo umutang? Gapo, pakilam ko takortam. Masak kanyam, itayam na witing atan. City trace, malay mo matumbok mo. Supay ata, pagdagdag allowance mo. Sa bagay, gusto tayong bagaman, Dries. Nalay nga tayo witing ka. Kaso, awan swerte nga talaga. Ay, kino kasi tayo mangyayari. Isarding mode. Wow, gusto ko na ni Baak. Nuosak kanyam, nagsapol ka na tinapintas ka trabaho. Okay. Nga man, Dries. Ang damang arato manggapanyak. Uri kastuya lang, naggapuak bilibeg. Ang kid din. Apa yung nagkapati kulungan nun, mati makasarang tinapintas ka trabaho. Yung tinay, nagatutag, baling kag construction, welder, vulcanizer. Bagay.
Numadim kay ti vulcanizer, buzzer, equalizer, or filterizer. No nauma ka ti biag mo, kanim ti fertilizer, takitaik no na mangyari ti biag mo. Madi makan di fertilizer abono aja, apa niya po nagkumang kanyak? Pagay. Maday, ngim pinagkita kanya mga ruot. Supay aba, pinagkunak ka niya na kasada mong hapon. Amuyaw no apay na ikulungak. Jacket di ba pag tritripan. Baka no maulit mo na nadya yun. Oh no! Habang adda oras, pumanaw kayo. Makaungag takaon. Pertaka man Dres, madadi lang langanan. Baka ma-high blood to lakit din, makabasol tang tupay. Mukis ti sabayo, kawawar ko pa lang di kulungan. Pagtitripan dakaon. Baglaki din, tanamati da. Kawawar ko lang mo di kulungan aso mi.